Kevin De Bruyne yemeje ko Hojlund ashobora gukomera nka Erling Braut Haaland. Ni ibintu yatangaje mbere y'umukino ugiye guhuza Manchester City na Napoli muri UEFA Champions League iri joro. Iyi ni match iza kubera mu mujyi wa Manchester, ndetse Kevin De Bruyne yahozemo anakinira iyi ekipe. Ibi yabitangarije itangazamakuru by'umwihariko rikorera mu mujyi wa Manchester. Bamubaza n'uburyo ari buze kwitwara ku kibuga yahozeho, kuri ambiance idasanzwe n'abafana bahoze arabe ubu bagiye kumubera adversaire. Nta byinshi yatangaje usibye kubabwira ko rutahizamu uyoboye ubusatirizi bwa Napoli ari we Rasmus Hojlund afite ubuhangange n'ubudasa nk'ubwa Erling Braut Haaland. Ni mbere yuko Manchester City icakirana na Napoli mu mukino ukomeye cyane w'irushanwa rya UEFA Champions League. De Bruyne, umwe mu bakinnyi b'ibihangange babayeho ndetse bariho kugeza ubu bakina bugarira hagati, yatangaje amagambo akomeye cyane yagaruriye icyizere mu bafana benshi ba ekipe ya Napoli. Uyu mubirigi yavuze ko rutahizamu Rasmus Hojlund nawe ubwe ari igitangaza, afite n'ubushobozi burenze cyane, ndetse akafite n'urwego nk'urwa Erling Braut Haaland ubuzwi nk'umwe mu bakinnyi ba rutahizamu bayoboye cyane ku isi. De Bruyne kandi uyu yamaze igihe kinini afasha abataka ba Man City gukina neza binyuze mu mashoti n'amapasi ashyirwamo ubuhanga. Yavuze ko abona ko Hojlund icyizere cy'ejo hazaza kizamuturukaho, azamufasha kuba umwe mu bakinnyi beza babayeho. Yakomeje agira ati, Hojlund ni umwana ukiri muto, afite imbaraga, afite icyerekezo cyo kwitanga no gukura mu mikino minini. Njyewe mbona ko ashobora kugera ku rwego nk'urwa Erling Braut Haaland, niko De Bruyne yasobanuye mu kiganiro n'itangazamakuru by'umwihariko rikorera mu mujyi wa Manchester. Uyu mukino urahuza Man City na Napoli utegerejwe cyane kuko ari uguhura kw'amakipe yombi yigaragaje mu mikino ishize kandi neza. Napoli ifite abakinnyi bafite ubuhangange bukanganye cyane barimo nka De Bruyne, Scott McTominay wahoze ukinira Manchester United, ndetse murazi neza ko yabaye umukinnyi mwiza wa Serie A shampiyona yo mu Butaliyani. Mu gihe Man City irabifite bamwe mu bakinnyi bashya nka Reinders, ntibagiwe na Haaland, utibagiwe na Jeremy Doku uri gukora ubutangaza ndetse n'ibihangange, mbese ibintu bitangaje birenze mu kibuga kugeza ubu ngubu aho umwaka w'imikino utangiriye. Ibi KDB yabitangaje nyuma y'uko Haaland amaze kwerekana ko ari intwaro ikomeye kuri Manchester City kuva yayigeramo mu mwaka wa 2022, aho yamaze gutsinda ibitego byinshi byaciye uduhigo muri Premier League no muri Champions League. Rero kugereranya Hojlund na Haaland si ibintu byoroshye, ariko kuba KDB abyivugiye bigaragaza icyizere afite mu bushobozi bw'umusore ukiri muto ndetse ukiri mu nzira yo kwiyubaka. Abasesenguzi b'imikino bavuga ko ibi bishobora no kongera icyizere cya Hojlund ubwe, cyane cyane ko akiri muto dore ko afite imyaka 20 gusa, kandi akomeje kwerekana ubushake bwo kwiga byinshi mu mikino minini, ndavuga imikino ihambaye. City na Napoli ni umukino w'amateka. Napoli irinjira mu mukino ishaka kwerekana ko ishoboye guhatana ku rwego rwo hejuru nyuma yo gutwara ibikombe bya Serie A, naho Manchester City yo irabishaka gukomeza urugendo rwo kwiyemeza nk'ikipe ikomeye ku mugabane w'Uburayi nyuma yo gutwara Champions League mu mwaka wa 2023. Uyu mukino utegerejwe n'abantu benshi, uraba uryoheye abafana b'umupira w'amaguru b'impande zose by'umwihariko ku isi yose, cyane cyane ku buryo biragaragara niba Napoli ishobora guhagarika imbaraga za Haaland n'ubuhanga bwa KDB buraza kuba bugaragara mu basore ba Manchester City biteguye kumuhagarika. Mu magambo ya Kevin De Bruyne agaragaza icyizere gishyirwa mu bakinnyi bakiri bato, nkaho yibutsa ko umupira ari urugendo rurerure
abafana ba City ndetse n'abakunzi ba football muri rusange baritegura kureba niba koko Haaland araba ameze nka Erling Braut Haaland cyangwa se niba ari we uzandikamo amateka ye bwite muri uyu mukino. Ciao ciao, njyewe ndi Depato.